e rā te reira e. Nō te mea, te ora au te mō tupuna, wa ta anuhia ia i tōna wha. E tās pro te wha, e pro no naiho, te veira pro te mare, te taua, te otu, te pro te mau eito, e te pro o te otue, e te pro te moana. E nā reira hui tōna tāanu ai tōna atua. Nō reira, te whenua, te moana e te atua, e ora no te nuna i moana. Nō te e tumuprau, wa mai ki te Tamarii no Maeva i te prau no te whāno ati te. Nā o tō te reira i mate te me. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le thème de cette année s'intitule Les jeunes travailleurs. Et le fracas de la salle, se brisant sur le récit, ce message est parvenu à mes oreilles, porté par les jeunes qui m'ont rappelé combien la vallée est essentielle à la vie de mon peuple. C'est dans la vallée que mes parents ont cultivé leurs tubercules, fruits et légumes. Mais les liens de Nutupuna avec la vallée sont encore plus profonds. Au-delà de la nourriture et de la survie de mon peuple, les mariés sont là pour témoigner de notre attachement aux Dieu. Il est également impossible de dissocier la vallée de l'océan. Ainsi, la terre, l'océan et les dieux étaient les fondements de la vie de mon peuple autrefois. Pour décliner ce thème, les Tamarii et Maeva ont choisi de vous raconter l'histoire de la vallée de Heiva. Bonne soirée. The team of the Maeva District and the valley. Like a wave crashing over the reef, they will tell me how crucial the valley is for my people. My parents and ancestors relied on the valley for survival. They grew their food and built their life there. The valley opens up to the ocean below. The valley of Tamarii is at the center of the show.
me te leo tani matapo I te nara mai e. Te mau ki ato I toa. Aro hio e kutera paru aro ai yame. O te koe au. A hiri te makai na te tarapiu. Poti poti te ni moe o tu mame. I puroro mai e. E no anu a. O te prate poti. I purara mai e. E no anu a. O te puahalo. O kua te rio ura. I horo tamure mure e te hiuma. I whakarai te ame e. Te vai toti te vai tuka. Te pāhiro a taruru nama. Mana o ane au e ni au pae miti. Nau he hoi. Te au re pēti pata purupuru. Whānu ia e te tumo te papeti rao waitara. I tāpiti whahua e te reo tanu mata pō. I te nāra mai e. Mori te airi te mata e. Tūra mara mai te pareto. E te pareto e!
Maeva Maeva. Kembali Maeva, mari kata.
I prau mate dia. Oro he haas umare. Oro he haas I pahi haas I hiarei I te tama. I te ai. Oro he haas I te ite. Oro he haas I ai. Ho ana atu ki ang Maeva. Ati te wha, te toro atu mai kutere, e tero e te mauaro mo watapu. Ati te wahi pāpu a kōu ngā. O ati te maho kurau. Ati te kope pai pāua. O tu tere te tawa I te upu tau te whānei. Hold on, no. Paru hia te toro opa. Te pate hia te orae. Te opa I he no tu opa. I te arapate te. E taua whanei a. E taua Heiva a. Tu tere a tu opa.
Oh,
Mai
aku kira kemana mewah tu tatu kulit. Ada tatu kulit. Ete tu munui. Awi terai matoi tu malah ini lagi. Garai tu malah. Waktu matoi, mari hapu. Ya awal. Pada mereka tu punya matu, ini ayat yang matu. Ini hura hot yang matu. Matu yang hama Muhammad ini ya awal. Tumu matu dia. Malu awal yang rai matu. Itu muatan ini hura. Ini rahura, oyat bayar matu tak terhenti tu matu apa? Karena yang matu nanti jarak cepat tu aku matu itu mungkin Kau ini aku, jadi bayar tu ihau, kira tu itu matu upah periak, ini upah periak, tu nak upah periak. Yang keluar mana api dua nanti, tahu baik yang matu, kerja matu, mati horai, itu aku. Momai tengok nama ya oi, hiki nama oi matu ni baik, nama itu matu kuret, hari mai oi itu matu orang, ero mai tengok yang di matu. Amin. Harunong macam, paano mo tayo ang kita? Ano kita panawin, YouTube, tatotong sa tanong mo. Para, merci, merci.